ye ka Frederick Kumia e wo Ghana ha sesisi a ho na wonim no ana ho adwin ne besi utirim eye Abutrica wenya Abutrica na obobo no ana wabobo agyan no we ye Ghana Abutrica na nsen eye mrofo no de ne ho nsem bia base waye fraud bi e wa ba 1410 fidie no so wo bu omo nkrofo bi agye musika enu kwan se oje saa se mbeto we e ma ye hu kwan mu fa so a omo ko arrest no omo de handcuff no emie no oso omo de no ekotum no mpo no na ye man aduane enni omo dinan for lawyer sell no escra be hunu no saa se mi na omo akoso adi akire ma na nsen kra ye te allege bi se Abutrica be siu adwumakuo bi e wo man mu nanu yeda sole ya eye yasem dibia eye Accra High Court de aba ne se eye Abutrica nsam no ne aka bi akoda se nkonkoda ye na yen hwe Abutrica statement omode amaye se fraud na waye no sika dodo a waje from September April 2023 kopim November 2025 April 2023 kopim November 2025 sika Abutrica atimi abu enkrofo age ahye ne botom no eni dede kan no $50,000 $50,000 first transaction call so eno no US sika nye Ghana sika o $50,000 ti yen check is sam no se dollar kura nam April 2023 de na se dollar na sam na dollar no wosoro ti wa fatamse ehwe na second transaction ne $20,000 $20,000 the tosu biem $52,000 $52,000 na the tosu miensa no kra na se sika de ano de mam kra se mebo me hu hawa me nsi mo figures no sika bia sika no eso 141 me hu sika no so no credit 141 me hu hawa me nsi mo transaction no because sika no de mam kra se mebo sika no figure na no de ne me pese meka eti ye beto so ma mbehu se sika na amount no wa otimi abo yanko de to so mi enum $68,500 $68,500 eno ye transaction eto so ebiem yes anko transaction eto so biem $93,000 $93,000 ena de eto so biem $41,000 $41,000 ena de eto so biem $95,000 we ya Abutrica transactions one sama according to information insaka sika almost waje eno na de eto monim eno no the eto so biem $95 the sas eto so biem $24,000 ena de etwato $90,000 we ni de omo figures omo de maye say Abutrica atimi ebu omo age wanfa kwanpa eso energy say sika no eni nti omo free omo man mu abaye arrest na say no asa akoba say eye say edi no tu kwan free ye man nim no omo ko to asem nhwemu so esa ewo ho ye de ni free Ghana ede na akọ na sia asa asem Russia ni asem esiye na ye Sam George wode betu etwa say Russia ni de enam so omo ni Ghana ni sa connection no no ye ntimi nko Russia mom enkonko chene ma na mom omo otete say obefiri Russia akọ any different country dia ombetimi akọ che no but ye de obetimi free no krom e ba beche ye ewa ha to say Odehyieba free ye man asade akọkọdi asem na sabi ye kọ na bibi kwaye na obi entu ntimi nka ho hwe enji sa Russia ni no se se ameno ka se wo free Russia dia ye ntimi nche no na mibusa Sam George say hwa na etete sa Russia ni no so be free Russia na hwa o free Russia hwa na bitime kwa kwache no ye ntie na special prosecutor bet ekaka say wo declare ayo Oforiata wanted but this time interview for den baba bet time no Oforiata Ghana se ye de ye man mu dia etimi ba se ye de ye fofole ye country bia ye fokra a obi betime wusu ye se de ntimi timi ba sa ya ba fu to sense that obi etimi efa na fofora o be ba Ghana so aba be fa ye
Enam se sebi yenni amamu papa ntino yenni mpanifo papa o metimi akan asema maye a sebi mpanifo o modwene mafu ntino yakobo bosia ahodo ofiri aman hodo so ntino wabafo on sase nanum enti do no obetimi de ayew adenti na yese basa de bia Ghana nko na asem si a na ayekasa yen show action broni ni firi kromba so obeche Abutrica no yenya Ghana fo CID fo mpanifo mamu di anim ko ya arrest no adenti na ye de entimi nya bi eni anim nko ya arrest na omo de bade ya yetimi nya bi kodi anim mamu ya arrest adenti enam se yabafo yenni mpanifo asabi omo dwene ye hunti no ebafo na de bia se ya na be ye be wia ye se ya ye be kwa ba se ya nti Abutrica nsem no ene Russia ni nsem no de na ye serious case do no be che yade ko de ewu yade a like I didn't na he o man nim no ono no de sabi ye so ode na adwene agi sika afiri obi ho de aba ye man de na ka hu hia ye de na ye asem hia ye busa enti ye ankasa ye nyegema ye ho ye timamufo ye wa ye nyegema ye ho se Russia ni no ene Abutrica asem no de pa na ye asem hia de na ye asem hia se ko no mo be de fine na bibia ni ma wa sa expose omo ama wiase ni na hu se Ghana ma efo it is all ye Ghana ni ba na wonam ho dia so obi free abro obi free ni kromo eba Ghana dia you say no do ma din om dia to ya ne say follow me ye free follow me di hia so oye kokko ohun wa na YouTube boss say follow me onka hwe biem enam say yaba funti no obi amaya hu say Ghana ma funti no say ya na ye pe no ono de beti sa amre de ye nka no ho asem nemu Abutrica nsem de do no sabi nyame ati mama ni nyansa o ma na dwene a watimi di agi obi a ono mbobo ye krono mre bi atwam tete no ba wie sika de koye no a ne nyame ama o ma dwene nyansa o mutimi gi sika no bi eba a o mo gi sika no mo de baba ye oman no o mo de bi anwuma wom no o mo de sisi ada fefefe ewom no ye mpe na de obeche yade ama ye ne de ono de epsi enya no nam ho yade eni sika ye pe de hen ti se de yade atum se ye pe yade eche sika yade ne meku yei enam se sika ye dwin sika ho ntino ye nwene ye nkwa ho beti sa amre ni kura no ka emana ka omo ne Russia ni nya san kita hudie ka beti sa ese ka ya kolantan mu na ye tracy ehwese de ye ka no se yampa ye hwese omo so atimi de sa yade ne bia mo bia na beti sa amre ni Ghana banya ho hwe ne mo Abutrica de ye nya Ghana ban Ghana security for a omo support mrofo ni se ye mfa ni free omo ni mfa ne nko to omo Ghana be ye ni ye dwene krofo de ye ho ye nwene ye ho enam kakre benya adi nti no eno ne ye pe se ye na hwe omo ye benam so na ye de ko wu se ya sebi ye dwene ye fu ye nwene ye ho ye nwene ye ho Russia nsemi ba ye nya o mampani kura mekan we Sam George na de bia so le na press conference na de ndie ye ntimi ko che ntimi bisa Sam George say one na etete Russia ni no say obefiri Russia na ya ko che no one na etete no kasa ye de ye so de bia kasa ye de tumi ni mama kasa enko a kasa enko a ye bebre sa ti Abutrica nsem no ahwefo moma ya nkasa enye eje say Abutrica de no anase Russia ni de no yankasa ye noje yenjeje etuji yankasa yenyeje ama ye ho hai konkoza 24/7 enie se wunya subscribe like share comment ma foforo eso enya bi enhwe se na dan den na ye de ye update ni ba oso benya bi enya so notification buttons no obemia so se de tuma onsa ebeka ebi ye kwaso di nsem yachi de bebe chire bia no ye fa nka memoda ye di na ebebrem